Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ubufatanye n'akarere General James Kabarebe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yasobanuye byinshi ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo harimo Uganda, Uburundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Asabwe n'umunyamakuru wa CSS kugira icyo avuga ku rugendo rw'u Rwanda mu myaka 30 ishize habaye urugamba rwo kwibohora nk'umwe mu bagize uruhare muri urwo rugamba ndetse agashyirwa mu myanya y'ubuyobozi itandukanye nyuma y'uko u Rwanda rubohowe. General James Kabarebe yavuze ko u Rwanda rwanyuze muri byinshi ariko ko rukomeza kugira intego imwe yo kubaka iterambere ryarwo. Yavuze ko amateka atandukanye u Rwanda rwagize afite ibyo yarusigiye harimo amateka y'igihe cy'ubukoroni yasize u Rwanda rubaye igihugu gito gifite abaturage bafite intege nkeya ndetse bacitsemo ibice kubera ivangura. Ibyo bikaba ari byo byajyanye sosiyete y'Abanyarwanda mu mvururu mu 1959 zatumye igice kimwe cy'Abanyarwanda b'Abatutsi bameneshwa bagahungira mu bihugu bitandukanye mu karere. Nyuma y'ubukoroni ubutegetsi bwagiye mu Rwanda nabwo ngo bwakomeje guca ibice muri sosiyete y'Abanyarwanda biza kubyara jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yahagaritswe n'urubyiruko rwishyize hamwe mu 1990 mu bihugu Abanyarwanda bari barahungiyemo APR cyangwa FPR. Intego ari ukubohora u Rwanda no gucyura impunzi zari zarahungiye mu bihugu bitandukanye. U Rwanda rwa nyuma ya jenoside rwo rwari rurimo ibibazo byinshi ariko imbaraga nyinshi zashyizwe mu kongera kubaka igihugu, kongera guhuza no kubanisha Abanyarwanda, kubaka inzego zikora neza no guteza imbere ubukungu bw'igihugu ku buryo ubu mu myaka 30 ishize jenoside ihagaritswe hari byinshi bimaze kugerwaho mu nzego zitandukanye ariko n'ibibazo nabyo bikaba bigihari. Abajijwe igituma u Rwanda nk'igihugu kimaze kwiyubaka mu buryo butandukanye gukomeza kugorwa no kugira imibanire myiza n'ibihugu bituranye, General James Kabarebe yavuze ko ibyo atari ko bimeze. U Rwanda rutagorwa no kugira umubano mwiza n'ibihugu bituranye narwo, ariko yongeraho ko ibibazo bishobora kuza mu mubano w'ibihugu ubundi bikarangira kimwe nk'uko bigenda mu muryango, abantu bakaba batongana ariko umunsi ukurikiyeho bikarangira biyunze. Yongeyeho ko ababivuga batyo ariko babibona ariko ibyo bitari ukuri. Umubano w'u Rwanda na Uganda wifashe ute? Ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Uganda, General James Kabarebe yagize ati twakomeje kugira umubano mwiza n'abaturanyi bacu, urugero nta kibazo turagirana na Tanzania. Umubano na Uganda wo biraza ndetse bikongera bigakemuka bikarangira ariko dufitanye amateka maremare kandi dufitanye umubano ukomeye cyane ufite amateka ku buryo n'ibibazo byagiye biwuzamo bikemuka mu buryo bworoshye rwose kuko nta gikomeye cyananirana gukemuka hagati yacu na Uganda. Ubu rero umubano wacu umeze neza cyane. Ndetse bamubajije ku birebana n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi nawo agira icyo abivugaho. General James Kabarebe yagize ati ni kimwe n'u Burundi nabwo nuko bimeze, ntago byigeze bigorana cyane by'igihe kirekire. Ibibazo twagiranye ni ibya vuba aha byanaturutse ku bibazo byabo by'imbere mu gihugu bihera mu gihe cya kudeta yo muri 2015 aho abantu benshi bahungiye hano tubambura intwaro turabacumbikira ndetse bamwe turacyabafite hano mu gihugu cyacu. Rero nta kintu gikomeye gihari hagati yacu n'u Burundi kitakemuka, byose birashoboka. General James Kabarebe yasobanuye ko mu mateka u Rwanda rutigeze rugirana ibibazo n'u Burundi. Ikibazo cyaje vuba aha ubwo habaga icyo bita kudeta yo muri 2015 yatumye abantu benshi bahungira mu Rwanda rukabakira. Ikindi kibazo ngo na amahitamo u Burundi bwakoze yo kwifatanya na guverinoma ya Kongo mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara yo kurwanya umutwe wa M23, kandi iyo guverinoma ya RDC ikorana n'umutwe wa FDLR mu ngabo zayo, kandi uwo mutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Uko kwifatanya ku Burundi na RDC muri iyo ntambara u Rwanda ngo rwabifashe nk'ubugambanyi ndetse no kwinjiza ikintu cy'ingengabitekerezo muri iyo ntambara. Yakomeje agira ati hajemo kwibaza ukuntu igihugu cy'ikituranyi nk'u Burundi buzi ibyabaye hano mu Rwanda muri 1994, buzi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjije abarwanyi ba FDLR mu ngabo zayo, bwarangiza bukajya kwishyira hamwe
nabwo. Kuri twe ibyo bintu byongeye ikibazo gikomeye cyane, ariko Burundi turacyashobora kuvugana, ndetse ubu turi mu biganiro, dushobora kuvugana kandi turabizi ko igihe runaka tuzabikemura bigakemuka. Ibiganiro biri ku mpande zombi, turahura tukaganira, twizera ko Uburundi bufite inyungu mu gufungura imipaka n'u Rwanda. U Rwanda ntirwigeze rufunga imipaka ku bijyanye no kugira imikoranire myiza natwe. U Rwanda rwakomeje kubafungurira imiryango kandi twizera ko bidatinze bizakemuka. Ku kijyanye no kuba Uburundi bushinja u Rwanda gucumbikira bamwe mu bagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015 mu Burundi, ndetse rukaba rutera inkunga imwe mu mitwe irwanya ubutegetsi mu Burundi, General James Kabarebe yasobanuye ko ibyo atari ukuri, kandi ko Uburundi budaherutse kongera kuvuga ibyo gushyigikira abawurwanya. Ibyo ngibyo byararangiye rwose. Ariko ku bijyanye naho u Rwanda rucumbikiye bavugwaho kuba baragerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi, yavuze ko u Rwanda rubafite kuko nta handi rwari kubashyira, kuko rwari kuba rwarabashyikirije u Burundi. Ariko hari ibisabwa kubanza kuzuzwa, harimo kwizezwa ko umutekano wabo urinzwe, kuko u Rwanda rutari gupfa gutanga abantu gutyo gusa, kuko ibyabaho byari kugiraho ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda ndetse bikarushora mu manza. Aho rero niho bigeze kuba haboneka umuhuza, Uburundi bugatanga icyizere ko ntacyo abo bantu bazaba. Nyuma yo guhabwa abo bantu ngo byaba ari ikintu cyoroshye, kuko u Rwanda rwemera kubatanga kandi n'u Burundi bukaba buzi ko nta yindi nzitizi ihari uretse icyo cyizere cy'umutekano wabo. Nibyo koko urukiko rw'i Paris ruratangira kuburanisha Hategekimana ukurikiranweho ibyaha bya jenoside. Kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 5 Ugushyingo 2024, urukiko rwa rubanda rw'i Paris mu Bufaransa ruratangira kuburanisha mu bujurire Philippe Hategekimana. Uyu Hategekimana w'imyaka 67 yari yarahanishijwe gufungwa burundu kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Muri Kamena 2023 nibwo urugereko rw'iremezo rw'urukiko rwa rubanda mu Bufaransa rwemeje ko Hategekimana yagize uruhare rukomeye mu kurimbura Abatutsi, by'umwihariko Nyanza no mu bindi bice by'intara y'Amajyepfo, aho yakoraga nk'umujandarume ufite ipeti rya Ajida au chef mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Urukiko rw'i Paris mu Bufaransa mu kwezi kwa Kamena 2023 rwahamije ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu Hategekimana wahoze ari umujandarume, ruhita rumukatira gufungwa burundu. Hategekimana yahungiye mu Bufaransa nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, abona ibyangombwa nk'impunzi, ndetse muri 2005 ahabwa ubwenegihugu akoresheje izina rya Philippe Manière. Hategekimana yigeze gukora akazi ko gucunga umutekano kuri kaminuza yo mu Bufaransa, nyuma ahungira muri Kameruni muri 2017 amaze kumenya ko yashyikirijweho ikirego. Yatawe muri yombi mu murwa mukuru Yaounde muri Kameruni 2018, asubizwa mu Bufaransa ari naho aburanishirizwa kugeza ubu ngubu. Naho inzobere mu butasi z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeje ko igikorwa cyo kurandura FDLR kigomba gukorwa. Itsinda ry'inzobere mu by'umutekano rigizwe n'abakurikiye serivisi z'ubutasi bwa gisirikare mu Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeje umushinga w'ibikorwa bihamije kurandura umutwe wa FDLR no gucecekesha imbunda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cyo kurandura burundu umutwe wa FDLR cyafatiwe mu nama yo ku rwego rw'abaminisitiri yahuje intumwa z'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola kuwa 30 Nyakanga 2024. Muri Kanama 2024, Perezida wa Angola Joao Lourenço yashyikirije Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi umushinga witezweho kugarura amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nawo ibiganiro bya Rwanda bishingiyeho. Ibiro ntaramakuru Agency ya Angola Presse byanditse iyi nkuru, byavuze ko mu cyumweru gishize inzobere za gisirikare z'ibihugu byombi, Rwanda na RDC, ari byo zashyize umukono ku nyandiko bise Proposed Concept of Operations, igaragaza ibikorwa byifuzwa kugira ngo FDLR isenywe burundu. Ni inyandiko ikubiyemo ahanini ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gutsimbarara isaba ko u Rwanda rukuraho ubwirinzi no gucyura ingabo zarwo ishinza ko ziri ku butaka bwayo. U Rwanda narwo ntirwahwemye kugaragaza ko nta ngabo zarwo ziri muri Kongo, aho zishinzwa gufasha abarwanyi ba M23 bayobowe na General Sultan Makenga. Biteganyijwe ko tariki ya 16 Ugushyingo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi bazahurira i Rwanda muri Angola bakemeza cyangwa bakanga ibyemezo byafashwe n'inzobere mu butasi bwa gisirikare ku mpande zombi. Ibizemezwa n'abaminisitiri nibyo bizashyikirizwa abakuru b'ibihugu bakabishyiraho umukono, bikabona gufatwa nk'amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu bikorwa. Igenzura ry'ayo masezerano rizayoborwa na Angola, ariko ikaba igomba kuzaba ifite abayifasha ku mpande zombi, Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kurangwa no kuvuga indimi ebyiri ku birebana no kurandura umutwe w'iterabwoba FDLR urimo inyeshyamba zifasha igisirikare cya leta kurwanya umutwe wa M23 no mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. FDLR ni umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda biganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi banze gutahuka ngo bataryozwa ibyaha basize bakoze. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikaba ishinjwa kubaha intwaro, imyitozo ya gisirikare n'inkunga y'amafaranga y'umurengera.